Josip Pejaković imao je svog Fadila sjekača, a Bosanska Krupa ima svog Fadila pjevača. Ovog 62-godišnjeg Krupljanina u rodnom mjestu ne znaju kako bi opisali, već kažu da je to beskrajni veseljak koji bez harmonike i sevdalinke ne bi znao živjeti ni sekundu. Kažu da je profesor za dobru atmosferu i druženja, a kad on kroči u kafanu, svi mogu zaboraviti na novčanike jer Fadil časti. U Beču ide fićom starim 40 godina. Njegovu priču zna Ajša Pehlić. Krupljanin Fadil Hafizović u svom kraju poznat je kao Fadil harmonikaš. Ljubav prema ovom instrumentu otkrio je sa 12 godina, ali ga je tada, kako kaže, više posmatrao kao sredstvo lake zarade, jer je kao 9-godišnjak počeo raditi s ocem na pilani. Jer meni je tako to ostalo u glavi. Ja sam shvatio da ću ja to da volim i da ću ja to uspjeti, da ja zaradim tako te pare, da ne bi radio kao težak posao i da bi bio sa ljudima, lokalima i tako je to i krenulo. I onda je otac imao je jedinu kravu za nas, za mlijeko, i on je otišao u ponedjeljak na pijacu i prodao tu kravu i meni kupio novu harmoniku iz robne kuće, sjećam se tada, nisam imao punini 12 godina. I komšije su navače došli, oni su malo pljuskali rakicu, šta ja znam, mezili, i oni su čak njega kritikovali i rekli mu: šta si to uradio, imaš, kaže, 6 djece, a jedinu si kravu prodao, uzeo harmoniku. Onda je otac njima isto rekao, bio je kao malo od njih možda bio pametniji. On kaže: pa jeste, ja sam tu grešku napravio, ali kaže, ja vjerujem za pola godine da ću ja imati 2 krave ili 3. I tako je bilo, ja sam bio interesantan mali. Uloženo se brzo počelo vraćati jer je Fadil počeo svirati po svadbama, a upisao je i muzičku školu u Bihaću u kojoj je otkrio i pjevačku nadarenost. Nakon odsluženja vojnog roka Fadil je trbuhom za kruhom krenuo put Beča, ali muziku nije napuštao. Mislio je, kaže, otići samo da zaradi za novo auto i novu harmoniku i tako ostao. Uz posao kojim se bavio nastavio je i noćni život. Onda tamo je Kemal Malučić, te je bio Boro Drljača, te je bio Meho Puzić, te svi ovi pjevači, Ahmed Bajrić. Da, sa svima njima sam prošao jednu par godina, tako svaki petak, subata i nedelja čak, sve do ujutru. I ja sviram i ujutro kad idem na posao i tako malo budem umoran, ali su pare bile interesantno slatke i tako, ali sam shvatio jedno, da u toj tuđini, pošto sam bio najmlađi sin, da mene pripada kao otac sa mnom i najmlađi, i tako da sam se ženio prije armije i žena ostala da pazi oca i mamu, tada je bilo neko mora. Fadil je radio kao šef na održavanju jedne bečke bolnice, okušao se kao kuhar, a zatim otvorio i vlastiti restoran. Dolazili su svi, Bosanci, Slovenci pa i Austrijanci koji su čak učili ovdašnja narodna kola. Ima bilo najinteresantnije kad oni kola zaigraju i pošto to ima bilo interesantno, znači ne samo da plešu, nego onda kaže kako oni mogu onako da brzo igraju, a sve različito imaju, na primjer kola. I tako da su onda, mi smo njih isto dosta naučili. Ali jesu im se svidjeli naš specijalitet? Uvijek je bilo, i kad napravimo mi Švabama stvarno naše i ćevape i ovo ono, to oni nisu znali za to, i stvarno im se i ukusno, oni su bili oduševljeni. Za naše u tuđini priča Fadil Sevdah je trajno okrpljenje za dušu i njemu najviše leži na srcu, bilo da je sretan ili tužan. Iako se kući u Bosansku Krupu vratio kao penzioner, harmoniku i pjesmu ne ostavlja. Usto je dugogodišnji kolekcionar starina, najbolje opremljen lovac i proizvođač vlastitog vina. Od grožđa, evo tu moje grožđe i od borazora tu i od ovoga uzmem i tako da sam napravio već 100 litara vina. I to sam isto, bio sam dole u Austriji, kako oni pravi, u toj gornjoj Austriji, gledao kako pravi, i oni jedino što imaju, stavljaju te razne to vino, ali ovo je čisto domaće, znači da nema šećera, nema ništa, inače oni stavljaju malo šećera i tako je, svako je grožđe slatko, znači ne treba.
Fadil ima 2 muzejske sobe sa svim i svačim, stvarima iz vlastitog lokala, bosanskim predmetima, harmonikom starom preko 30 godina. Tu su i očeva, šargija, gitare, radioprijemnici od kojih je jedan star preko 55 godina. Ima i konjsku opremu i mnogo toga što ga veže za djetinjstvo i druge uspomene. Dosta oni gore sve pravio kao jarem, to su bikovi, tada se radili mjesto konja, onako tamo to je on radio i tako uživamo te malo stare stvari. To mi je kum poklonio, evo, Miso Osmaniću, advokat naš. I koliko tvrdi da je star? To je, evo je naravski, to je prošto Muhammed, onaj hođa. I šta piše? 158 godina, Muratova sablja, još sa Kosova. Znači, njegov original, znači, njegova sablja sa kojom je... Ovo baš fina arapska slova. Jeste, i to je 158 godina tačno stara. Ova domaća rakija, koja i kad se zanato, otac je u nekih tu bunarima 10.000 litara stavio. To je taj zet Suljić, mojni 3 bratice spomnjali se Jusne. I on je ovo radio sa svojom rukom, stavio od biljka, isto bikovo taj tačno od drva spojio. Kako se to ono zove? Jarem. Jarem. Jeste. I po pravilu, dobro, nije ona... Za mene je ona sad kao najstarija, znate ono kad imam poginuo tada i to je već, evo ima znači koliko, 93. znači koliko, 23 godine. Za posebnu prigodu čuva Fadil i vino staro 30 godina. Čeka kćerkinu udaju. To je pola crno, pola bijelo, kao rose ono, ima i kod nas piše rose. Izgleda da je palo to crveno, a ovo rose. To je pola i pola, naprije to tada i to je original. Ne žali se na njega ni Fadilova supruga. Odvojenost ih nije razdvojila. Pa sve to, bilo je to sve lijepo. Bilo je to sve, bila sam kući, imala sam djecu, imala sam para, svekra, svekru, imala sam svekru kojom sam se jako dobro poštivala i bile smo kao majka i ćerka. I tako da je tu toga me dosta. Mislim i on je pazio djecu, pazio sve, bio je stvarno ono, ne mogu da kažem. A kakva je ta odvojenost bila? Je vam bilo teško? Jeste se plašili za tak? Pa ponekad i jesam, ali dolazio je kući često, bio je tu uvijek, dođe, svaki petak je dolazio u kući. Kako ste mogli pratiti sve ove njegove aktivnosti, nazovimo ih tako, vidimo da voli svašta i praviti vino i raditi u lokalu? Ne, to je meni sve tako lijepo zadovoljstvom gledati, znaš, kad se on kreće, kad on radi, kad on to uspije tako dobro. Uglavnom se lijepo slažete. Da, slažemo se. 40 punih godina, 41. godina već ide, putuje. I vidim, zadovoljni ste jedno i drugo. Jesmo. Ovog na očigled veseljaka i, kako za sebe kaže, kafanskog čovjeka život nije nimalo mazio. Tragično je izgubio 20-godišnju kćer Sabinu, ali saživjeti mora. Odustao je bio i od harmonike, ali ga je ona ponovno vratila svakodnevnici. Svira i popravlja fiću s kojim je više puta odlazio za Beč. Unikat je to, tvrdi, koji se i danas može unovčiti. A i novi planovi su na vidiku. I sad je sređivam za, ako budem zdravi živi, iduće godine za trke od Sadnje Srbljana do Strorica, zato sad treba motor. I može tako staro auto prevaliti toliki put? Može, ona 110, odmori se na 100-200 km, pa se opet malo odmori i tako, to znači bez dalje. Samo što se ne smije previše ljeti voziti, ona je jako, ljeti je malo sunce i mora, ali kad je malo hladnije onda nema nikih problema. Ja sam se čudili neki kad vas vide s pićom u biti. Uvijek, to je interesantnije vozilo i tamo sve, na primjer, još za par godina. Naprimjer, ako ja ne budem, ali moja čerka sutra može da dobije novo auto za nju, da je dadne tamo u Beč. Novo auto uvijek će dobiti. Jer to vredi, jer to je... Danas ima toliko isto jak pleh i, na primjer, da je mnoga auta, danas sve što izlazi novije, sve to nije kvalitet kao što je to bilo nekad. To je naše bilo prvo auto i policijsko i koji su stvarno vozili. Ona je uvijek bila interesantna.